ngapha thina sithi sifuna ukubumba iZimbabwe uyayibumba uyithini silala singadlanga sayizi yami ngayisebenze ekhiweni mina ngayipentsheni sengayithatha kudala but ngenxa yokuthi lapha leli lizwe mthanami alila kathi ngathini leli aligcini intandane njengami umfolokazi mina ngangisithi indoda yami yona le umgwaqo lo wona lama-taxi esithi councillor afika district bathi siphile ngani uzwe bethi tinohora nguwayi kuhola abanye kulobunzima mntanami khonapha nje ngihleka ngiphume endlini ekuseni andidlanga lutho sengihamba ngicela izitshalo kadla ngandithethwe ingamura ngesikhathi sami inerwezi liyano yasibona isitezi lesiya ngikami wayesebenza khonapha ayebabavula isitezi lesiya ngangigqokwa qwa namhla mbona ngihamba amaphathaphatha ngabophe ngiwaya nasithi ihlezi eZimbabwe yababa manje iZimbabwe yangikhona ingaphi yikho lelela empilweni yikho kuthiwa sayilwela impilo ile yalwelwa ngabanye mntanami abaleziphaqa angikwathi ngabanjani bezibehlekele okungoli kuyinegoli abanye ogogo bahola igranti ufica bebamba amabhela mnganathi utshwala kathi esibuya ngihlula ngiyakunatha ngani ungalalutho ngibame saphila ngenze mfiselo ukuthi ngaye ngiyamgebha ngimshaye la ngempama ukuthi akubona uhlupho njela lona waphonga uthanda ukufa amanye amadoda nankaphi yena waphonga ukugijimela ukufa entshiya mphakathi kohlupho olungaka ngawukhona ngaye kungcono khathesi leziphofu nansi uyaphenduka uyecela nga njengoba iziphofu azisaceli nazo sezithengisa njengami kambe ilizwe liyabe ilizwe labantu abathezayo akulamafemu amafemu close down but kuthiwa ivision angikwazi bathi ivision bani angikwazi ngase bekhuluma bathi is free for business laba abafundileyo bayakulandisela free for business tshona sigijima open for business batsho njalo phela angikwazi isikhiwa nti mina mfundanga bathi open for business so thina sizama uku-opena la amabhizinesi amaphosa abuye kuthathele kuyathi drilolo kuthi kuthiwa ngobani laba omantshingelane laba abe-city council laba bangafundanga njengami kodwa bethi besuka khona buyathelandela ngemuva abuya kucela amatamatisi akucele yikho namhlanje babuze kathi mntanami ngiyaprofithani libangaki kambe lizadlula licela ngelanga nxa limbopha mina mbopha ninanyake ngime phela lami bathi ngibhoka rara ngiyazihlanyela ngime laphana nti shoot me abanshute kathi labo mbiyane yanti abafayo anti babhala kuphela khona nalami I will die for this country for the second time ngendlela thina esiphiliswa ngayo la kathi kwayi kwenzakala khonapha emathebheleleni kwezindawo mina ngikuboni uyababona ama-TV bebutha amampuphu bebuthani lami ngize ngikawukele ngithi bathi kathi lapha kithi kuyafika nini lapha bahamba bekhangelane benikani thina silokhu sihlupheka sinye ikhansili kayisibisele ezitendini zethu we want our stand abasibisele ngiyekela ukuthumbe bebisele mina ngedwa sendidiniwe kube lokhu engigijini sasiyaphana isitendi sami ngizibhadala nilasikwelede sebesivalile sebesivalile kodwa bona lokhu betshontsha izinto kathesi sivalelwa manje